Pemirsa krama sanerau ke pasar Beringkit mengui Badung, setios mangihin para saudagar ngadol banteng, krama talor presiden mangihin mekatah bibit wowohan miwah bibit sekar. Kuwentanan stan bibit wowohan puniki sampun wenten saking nguni ring pasar hewan pinih ageng ring Bali. Gede Sirius saking bon dalem buleleng mausang sampun saking warsa siu 900 ulung dasa pitu madolan bibit wowohan miwah bibit sekaring pasar Beringkit. Sadurungyane lanang sanes sampun mayuse pitung dasa 3 warsa puniki madolan bibit wowohan antuk keliling ring wewidangan Singaraja ngawit warsa siu 900 pitung dasa kasuwen-suwen ipun nyewo stan ring pasar Beringkit. Krama sanerau ke pasar Beringkit taler ngisian penampen becik mawinan nyabran rahina wenten kemanten krama sane matumbasan ring stan ipune. Ketah krama ramio rauh ke pasar Beringkit nyabran rahina redite. Langsung Pak mereka? Iya, kadang 2 minggu Pak sekali, kadang sebulan Pak, tergantung Pak. Terus Tergantung orang pembeli. biasanya pembelinya rame di saat seminggu Pak. hari Minggu. Kalau mau rame sebulan. Kalau setengah 55%, 2 minggu. Bisa Pak. Terus napi nerane lais. Semua jalan Pak. Kalau musim hujan tanaman buah. Kalau musim kemarau bunga, anggrek, mawar, bunga. Sirius sanik kuantu kurenanipun nyabran rahina mungkastan bibit wowohan ngawit jam 6 semeng rauh ring jam 6 nyoreang ipun ngangken ngerawang bibit sanika adol saking Malang Jawa Timur. Subrata Nguningayang.